Evo ga, pozdrav svima, kasnije malo, vraćao sam se iz Umaga, odradio tvoju tenisku priču, napucali su me na Triglavu, ja budala se prijavio za single, u singlu sve ozbiljni rekreativci, trebao sam igrat parove, a VIP sam igrao parove i eto. Uzeo Peharčić za treće mjesto, odigrao 6 setova u jednom danu. 2 popodne, 3 popodne umrli, sve me boli, raspadam se. Igrao malo finale Museti. Cerum dolo, baš dobar meč. Ajmo mi u fight. Idemo mi vidjeti što ovdje ima. F5 može probati armatni napad. Točan. Dobro. Loski 4. Meč. Ajmo provat na mat. Tako. To ti je tako. Kuda idu ljudi kada umru? Ovo ne može izdržati. Ovo ne može izdržati iz više razloga. Dama G5 ili odmah samo duplanje topova. Top H6, F4, top tu, uzme na G3, top H8, jede, dama, jedem na C6, i mi to treba. Mislim, strateški izvoljna pozicija svakako, samo trebam nešto pametno. Dama G5, nameće se, dama F6. To ne bih htio da mi mijenja dame. Ajde probamo što sam htio. Ajmo tu. Idemo žutvat. Tako je. Sad sam htio ovo. Mora jest. A ovo ne može, sad gubi damu. Baš me zanima, vidio sam nešto, nisam 100% siguran. Evo da vidimo, ajde da vidimo. Analiza. Šta je sad? Evo ga. Znači to... Da, ovo što sam pričao može, on F5, LD3, F4, LC4, kraj H8, aha, na H5 samo G5 odigra, nemam napad, znači tu moram lovac G5 upaciti, dobro, kompjuter, evo recimo, kompjuter je stalno H6 ili neko je programerski ocijenio da je pješak opasniji što je bliže dami, ali zatvaram si napad, evo, velemajstor neće odigrati, a kompjuter recimo navija za taj potez. Da vidimo mi osjećaj dobar. HG, top H6. Da, mogao sam se duplat, a E3, i šta na dama E3, onda F4, nemoj me zezat. Vidi ovo. I sad F4, nisam to vidio. A to često gledaš neku dugu varijantu u jednoj verziji, a na kraju ti dođe druga. F4, da vidim samo dobro, i top H8, jesam. Sad ono što sam ja vidio, ovo ima minimum remi, ali ne moram to, dam u šah i sad uzmem C6. I ova vezivka, sad ako uzme tu će biti matna igra, sad opet šah, i
Dočekam ga tu. Dobro, ajmo ljeda. Idemo dalje. 671. Čvakamo. Nešto mi ili internet spor ili je tamo kod njih. Idiot in disguise. Ajde vidimo mi tog idiota. Idioten. Stao idiotan. Nema više brze igre. B5, top C8, D5 ima. Ja, konj je 5. Pa možda i ne. Ok, ovo ću odigrat sad. Tu moj ideja. Tvrdo. Pa ajde, uzmi to. Ne znam, moj potez. Možda je dobar. Oho. Ovo mi ne moraš dva puta reći da odbiram ovo. Možda i nisam trebao. Imate duple pješake.
Šta je ovo, čovječe? Šta da igram? Damu sam ostavio. Ne vidim da mi uzme damu. Strašno. Da li je moguće da on ne vidi? Nije moguće. Ne vidi, nevjerojatno. Evo šta je obostrano slijepilo. Sad možda vidi. Zašto nije primao? Zašto nije primao? Kako taj primao funkcionira? U čemu je to štos? Zašto sad on meni ne igra te poteze? U čemu je to? Evo, ja stvarno to ne razumijem. Evo, ja ne razumijem kako to funkcionira. Ali dobro, nema se. Zašto on meni pokazuje poziciju koja se ne događa na ploči? Ili kako? U čemu je to štos? Dobro. Ne vidi čovjek uzeti damove. Da, ovdje imam osjećaj da nešto sam zglazio. F4 ne vidim. Osjećam da imam potez. Da. Dobro, mislim, partija nije bila loša. Sad sam oko jednakog je. A šta ovdje trebamo odigrati? Šta dama 2? Remija, nema prijetnju. Ja previdim damu, čovjek ne vidi uzeti damu. Strašno. Nevjerojatno. Ali ne, evo, ja ne znam kako. Dobro, druga strana ne mogu tu, kad dođe na malo vremena. Ja uopće ne vidim tu koliko ja vremena imam. Ja sad počinjem lupkat, evo. Ja sad ovdje uočim 4 sekunde, njemu ne vidim vrijeme. I sad ja krećem sa tim primulom. Ja ne znam kako to funkcionira. Evo, ja stvarno ne znam kako to funkcionira. Ali, ništa, to je to. Pozdrav svima.